Kapadasan ni Kabsat Marta sa napudno anagan ti intay drama ita. Kumusta kayo manan? Ngamsak ba iti drama makablaawa mampay ti Pamilya Fausto dita Victoria Tarlac from Ana Patricia Villanueva. Ni Marita Coquia, ken ni Melody Dumaging, kan dagiti agamana akanayon kanong agdengdengag, daroli kan ti anakdaan ni Liwliwa. Hello kada kayo amin. Kastiman nga roti kunani Kabsat Marta. Dear manang biyanang, pay dramak man met daytoy kapadasak wenno kapadasan ti anak ko. Ti anak ko ngamin ti pagtarayan daytoy apakasaritaan. Adda ngamin imuna nagbalin na nobyo ti anak ko ket Jack Corsonada Apulos. Isu ngayon pamuspusak ti panagsinada. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ay na, Erneng lakay. Aglinis ta dito'y balay ta sumangpet ka no ti anak ta. Adda kadwa na sumangpet. Anya, asinaw ti kadwa na sumangpet. Jay nobyo na ka no. Anya, ay, di ibagbaga na anobyo na. Anam-am muna iti pagtrab-trabahwan na. Wen, isung agdalos ta kababain. Ay na, nagrugit to'y balay. Agdalos ka ah. Namanuga ka naggapo iti talaw. Sa kamot lang kami nagdalaw sunada sumangpet a bisita. Di ka pa'y makadalos mo't kami dito balay. Naitala mapan makichistis Mr. Aramidam di takakaruba. Maburing ag mangarod nga gigenlatan dito'y balay. Ay kat agdalos ka tapno saan ka maburing. Mala, agdalusak nga rodan ta nagdigusak pa'y numadamdama. Ay, inaksapi agpakulot ah. Ay, sikan tagdalos, tayo nakagpakulot bit. Ay, nagitakit kol-kolot, ti una imaw. Agdalos ka kiteng. Apay, matartaranta ka launay. Apay, masapol nga agpakulot kaya. Uwan tapno napintasak mo ta masangputan jag bali na manugang ta. Anya, apay, masapol nga agpapintas ka. Apay, agpaaram kaya, ijagbali na manugang mau. Tila sasawamot. Tapno presentable mo da tao ah. Ay na, jak kaya tatagibas si tanda ta tinobyo ti anak ta. Isung agpurmata matiti husto ah. Nanang, tatang, iso ti ibagbagak anobyo kada kayo. Ni Utro. Otro tinagan na, anak ko. Nanang. Palayaw ko lang ti Utro na. Arturo, ti talaga anagan ko. Ay, nagadayumat nga miniti palayaw mo tinagan mo. Mabalin mo ngamin aturo ko ma. Jak manam mo ka ni amang ko. Otro mati palayaw na kaniyak. Ay, Erneng, lakay mo gayam to'y nobyo na. Tangiwat mo, mamay. Pakaragsakan may ti makaam-am mo ka, Otraw. Agyaman na, tata. Mala, aginan na kayo palaan. Amaw ka na bandog kayo ang nagbiyahe. Sire, agpulis kayo palaan. Aginan na kayo, agluto kami kaninanang yo iti pangaldawan tayaw. Wen, tatang. Apay akas jay Erneng. Lakay mo jay nobyo ti anak ta. Kahit, anya ko ma. Isong arot ti kayat na. Ay, utro kede. Otro kon kunam kat amom nga otro ti palayaw jay nobyo na. Inton manggag na ka. Anya nga tati kinayat dya anak ta ijay ah. Wano bak nang nga ta. Angam no bak nang awam maalugan na. Nag-tricycle da maasimungan dito'y balay. Diyak mo In kadamaga in tapno mapnag ka. Damaga no bak nang. Nakaturog dan samot. Damagan naman nagpaisaw. Kon aklaan, mapan kamat, di ka lagbain. Ni Jere kumati kasaritak. Palutputak kumaan na imbag ngam nakaturog samot. Kasaritam tao no makariing da. Riingan ta ida no nakalutotan. Ala, tulungan nakit ni agluto di tayo tap no malpasan. Dalusam na kita natang sagpauta dito isidaan. Ayan jay nobyo manakaw. Adda iji balkon, nanang. Apay, anyat kinayat mo kan kwa na. Laklakayan, kinaya mo. Ay ayatek ni Utro, wano Arturo, nanang. Baknang aya.
Ado ti sa ni Kuana, wano negosyo na. Wano pensyona daw. Saan abak nang ni Arturo nanang? Kan saan a pensyonado? Kanya nga rod tinangayatam kang Kuana nga eh. Kat saan mat nga iso tay gwapaw. Kunayo ata lumakayan. Ngam idi ka ubingan ni Arturo. Ay nagtaer. Diyay nga rod ladawan na idi ubing pa'y tinakainlabak kan kwa na nanang. Anya? Ay, makulkulapan san ti panunot mo anak ko. Nagaduma ti babaraw sa mabalin mo apakinayatan. Nga mapay nga isupay. Uray ko manubak nang. Ngam saan mo? Ay, anya nga ti masakbayam kang Kuana. Agrigat kan tuwa ay ti sidong na. Saan nanang? Tanagagatmat ni Arturo. Anya trabaho na. Mangalap nanang. Ijay bye-bye. Saan? Ijay karayan. Mangalap nga. Mangamal ko na ma. Naimbag ano ado ti makamkamalan na. Saan nga agpapada nanang? No daduma, ado. No maminsan mo't basit. Kahit umanay nga roday ta pagbiyagan niyaw. Ay, ang mga nukurang tupe asidaan nyo ti makamalan na. Uray anyat ibagbagayo. Basta'y ayatek ni Arturo. Isuti kayat ko apaki asawaan. Diya kayat na jay. Jay nagan na lang outron ka kasla da problema kang Kuanan. Ay wan alaak tuman ti numero ti silpon na. Ah? Apay? Ay, di yung pagsasawan iti text. Ananang, kababain. Saan? Nagkuna pagsasawak. Basta alaak lang. At dala kayat ko adamagan kang Kuana. Saan ko nga ungungtan? Naimbag nga oras mo, Kumari Paula. Si kamot gayam, Kumare Marta. Sumra ka. Ay, nahagyaman na ka. Ay, nakaumayak tanda umay ko ibagamare. Di mo't, agbirbirok kay ti boyfriend. Apay, adda maireto maya. Ada, mare. Gwapo nga uray lumakayon. Asino? Ni Arturo. Iso na lang ta sana bak na nga kasken ka. Nakurapay lang. Uray nakurapay, basta nasingpet ken nagagat, mare. Ay, wala singpoy dayjay. Ken nagagat nga gamal. Ay sige man, yamamum to kanyak, mare. Ay, ada numero na kanyak, mare. Alaam ta text-matem niya. Alaman nga rod ko, mare. Ado, tagar-aram dita. Ngampasig met nga ubing. Alanganin na, tamangan no isukat dakto. Isu aday taman lakay ti padasek. Asino ka din na ito? Siyak ni Paula Arturo. Kaya't kukumati makiamam mo kan makisiningad kan ka. No, mapalin na. Ay katuwan Day talagayam. Mabalinta ka di kita? Kaano kin sadino, madam? Nice meeting you, Arturo. Kastamot kin ka, madam. Paula ko namlat ako man kanyak. Di nakmadmadamun. Diya ko nagpalpalikaw pa'y. Tadi, bakit akon? Kan samsambutat ti panawan. Agbirbiro kak iti lifetime partner. No, kaya't Ayun, adagayam itad ko kan ka. Atoy, imported adilata. Chocolates kan toothpaste kas kada sabsabon. Pasig nga imported na kita. Impaw it dagiti upat asiman nga anak ko ijay abroad. Ay kat agyaman madam. Este, Paula. Adun tupay ti itad ko kan ka no sumaruno. Allah, kababain samad. Saan? Di kag babain. Tay ti mabit. Agasawatan. Anya? Saan ka di? Rabak ko lang. Ang no pumut no? Awandakas na. Ate nanang, para kano kada kayo? Lay, anya dagita? Kan nagapuan na? Inregalo ni Utro nanang. Sabsabon, toothpaste, kan dildilata. Nananay, itaman pa yakun di regalo dayjay.
Nangalaan na ngay kadagita. Kat, ginatang na siguro Mabainak mo't amang damag. Nanay, aguray ka. Imported sama dagitoy. Made in sa bali apagilyan mo. Wen siguro Kat napananan ngay. Nagawi din. Tamapan ka no agkamal. Tano adda makamalan na. Yag na dito'y balay tasidaan tayo. Anya? Ano nanay? Adda tataulan ka asaw. Ni, bakit matkan baro? Ay na, da kumari ka taga kabangi-bang nga ilay. Kadwa na ti anak na baro. Mabitla nga tasabtak idawan. Nay, tantay mang sarungkarkan ka anak ka. Nay, sangwam ti bisitam Di ka pumampanaw. Naggapo ija abroad day ta lalaki anak ka. Ado ti kwartana. Kan gwapo. Kaubingan na pa. Siya gayam ni Johnson, mabalin ka niti umay agaram, ading. Ha? Pasensya kan. Ngam addan nobyo. Saan kayo pa mo nagkasar? Isa mabalin ko latat ti agaram, Ha? Aywan, sabong parakin ka, ading Cherry. Agyamanak. Aguray ka. Itikas na akinataer mo. Awan pa'y nobyam. Awan, ading. Sana kami naman agaram. Italaang, tainreto na katiinak kanyak. Anya? Sapay ko tadapan na kaikarikin ka, ading Cherry. Amo na matgayam nga addan nobyo. Ngam agaram pa'y lang. Akat, ano kumaya? Saan kayo pa'y mo't nagkasarkan ni Utraw? May mayama lang nga dayo ni Johnson na pakiasawaam Ngam day jay nga Arturo. Nanang. Apay awan sumgar adut-dut mo ka ni Johnson. Nagdagulit nga rod. Chat kanyak. Uray rabrabi, umawag. Mangipanagnak at talaga nga agayat unayan kan ka. Aklunam kay din. Anya, kat ni utro nga Baybay amon day jay. Saan kay mo lang agbagay? Ni Johnson, ti may bagay kan ka. Sa bagay, nataer. Kan madlaw na singput. Isungarod nga aklunam mon. Tano agsubli ija abroad day jay. Adun to ti kwartayo. Anyat ibagak ngay kin ni utro. Sinamo na. Isunto mo lang agbababae. Agbababae nga. Sasawin niyo matnanam. Kawan, ararman na di gayam ko. Ni Nanam a Paula. Mabitla nga. Ipabasak dagiti chat mi kan ni Paula. Isistoryaan na dito iti maipapan ka ni Utro. Makilkilig. Takanayon ka no ti panagkuyog da. Anya? Apay nga yakastamot ng tibag-magam, Cherry. Awan mo't maday nga inaramid ka. At damat gayam sa bali a babae akakuykuyog mo, utro. Ha? Asino, Mike? Di kan aglibak ni Nana Paula. Ha? Ay na, gayam ko lang na ijay. Iso tinakigayam kanyak. Iso abagbagayak lang mo't Jak mo't inaram. Nagkuyog kami lay tinamitlaw. Iso ti mangiliblibre kanyak. Jak kaya ta panunutan na asuplado iso abagbagayak latan. Basta, agsinatan utro. Da kayon ti agasawa. Tagbiro kakmatin iti sabali apakiasawa. Anya, ay san si Kati ay ayatag Cherry. Di nakadisinaan Basta agsinatan. Period. Nagsakit ti Marukong ko, Paula. Sininaanak ni Cherry ajak amo ti pudno arason. Nagrabaw ba't ngamin arason di ibagbakana. Ala, di ka nagsangit, Arturo. Ina. Ada aklaan dito'y. Saan ka abaybayan? Siyak ti mangandi nga ikan ka. Kaya't ko tagbartag, Paula. Sige, agsangutan no kayat mo. Duata nga agsya. Simat ni Utraw. Basta sininaan matlatan ni Cherry. Talaga kasta.
Mayat kit di tanaka-amirisan dyan anak ta. Aywan, agsagana ka ta dumano ng na Johnson inton bigat. Ikasar na ka nun ti anak ta. Anya, ikasar na adago saan? Nabit na pa'y matla na gayan ayat. Mabalinan day jay. Oray ta nabayagan nga gamam mo kami iti inana. Amok ti ugali ti inana. Nasingpet, nagagat kan nanakman na tao. Na, kahit apay, di inana ayat yung mga sawa iti anak ta. Ay na, talaga nakapoy ti pan nakaawat mo, Erneng. Ti kayat ko asawan, amok ti ina ni Johnson, nasingpet, pagwadan a tao. Automatic mo na, akas ka ni Johnson, timawid iti ugali ti inana. Masigurado nga raw. Sa nagapunta na singpet, tinaganak at nasingpet mo tayo ti anak. Ay, andaman kastangam saan nga amin. Agduduma at ugali ti tao. Ay, basta, madlaw man nasingpo ni Johnson. Panagbadbado na langan ka, madlaw ang nanakam. Natulagan ti kasarta, Cherry. Wan Johnson, jak ninamnama asikat ti makagasat ko. Talaga kasta ni gasat. Ado ti saan ang mapakpakadaan na dumteng iti biyag ti may sa tao. Wan nga rod, kat, agabrod ka kadimanan, kalpasan ti kasarta? Makitan to, dependen to iti sitwasyon. Kumusta nga tan ti anak ta, iti sidong na dyan sound? Di naman tumayagpasir di ti balayan. Busy da pala siguro ang aghan-honeymoon. Honeymoon palaan, kit nabayag mo tan analpas ti kasarda. Mano apulan ng tinapalabas. Kat ang mga no kaya da surpresaan da ta. Anya ta mom, nor urayan da nga agsikog ni Cherry sa dan to agpakita. Di naman lang may sumarungkaran. Anya nga talaunay ay at ipakakumkumikuman da. Sarong karak kumadana ng kantatang Johnson, kailiw ko idan. Di ka rumor dito bala, Cherry. Padasam ti rumor ta makaraman ka man ng kanyak. Apay ayang nga ultimo ipapan ko ijay balay dananang kat iparit mo. Hamok apag pampambar mo la dananang mo. Ngam kinapudno na. Makisinarak kay tila kay nga ex mo. Unay kamutan, nagalas mo't ti pagkit-kita ang kanyakon. Apay, awan pa nagtalok mo kanyak nga asawam. Awan. Marigat tagtaltalak itan, taadon ti ampang itaapanawon. Di nakiramraman ata sa anak mo't nga ampang. Anya saan? Kat no inaram ka na namidwa, inaklon na kadagusan. Amok a weakness mo ti lalaki. Iso nga awan panagtalit ko ken ka. Anya, yag mo nga ro ti cellphone ko, tawagak dananang. Awan ti cellphone ko, inlako ko, igatang ko iti bagas. Awan bagastan. Anya, Amo mo, tadya akong nagabrod. Tadi ka kaya ta panawan. Ta sigurado ngay sukatnak no panawan ka. Kanjak mo't makatrabaho, tadyak kayat ti pumanaw dito balay. Masapo lang mabantayan ka anay bag. Tanay, amangan na da pa umayam alalaki dito balay. anya. Kumusta ka dito yan ngay anak ko? Di kay mamumay je balayan. Agyaman nagtimay kayo nanang. Nini. Agsangit ka matang. Kanape akas na tilangam. Naguunag dagita matam. Nagkutong ka. Wano aginaw ka. Sana nang kanayon na kamapuyatan. Takanayon ti panagapamikin ni Johnson. Anya? Uray rabrabi, apapaanak. Agimimon iti angin. Awan matrumba nga pagimunan na. Ngam tilay bagbaga na. Pagimunan na ti ex ko. Kandag iti lalaki ang makita na makasaritag dito parangan. Anya? No kasta? Naimon ni Johnson? Wala nang. Manjakon. Jak kayat dito yan. Yawid ako, nanang. Ay, kwa. Apay kabkabilan na kaya. Una, kanayo na. Agbababawi ka na kiasawa kan kwa na nanang. Da kayon tumang aming. Ha? Dinurugan dak to mata mga klon kan kwa na ide. Anya nga ita.
Ni Arturo lang ko man tinakiasawa ide. Ay, awanan Nagkasardan ka ni Paula. Kanayon, ti pa nagtour da ija abroad. Nakaragragsak da nga road, tunggal masabat ko ida. Da kayong tumang amin. Baso nyo da ito eh. Baso nyo nanang. Sinidirnak nga rod tanak ko kat jaklatan nagtagtagarita punno man. Nulabsen tagsarita kasla siyak tinangisagmak iti anak ko. Tayin daldal ko iti san namot unay nga amam mo alalaki. Inyo man kung arod kanya balayan tararamidan ta anak na iti anak mi. Kaya't nagsasarita kami amin. Sinaan ko man tanak ko ti asawa ng nagkarimat ngagbalbaliwan ti manugang ko. Kat di na naramidan ti inaramid na iti anak ko. Kat kasi na iniinot mata nagbalbaliw ti manugang mi. Agingga anaadan ti talo nga anak. Kat ita naragsakdan asa nga pamilya. Alakastan, tigayim mo, Marta. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello na imbag nga oras yu amin, mangrugi manan ti panagtutudo gagayam, kat kasapulan tayo ti anad tanagalis ti dalan. Gandi tay lipatan ti mangitugot kadagiti payong tayo tunggal rumwar tayo, tapno di tayo matuduan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanik Kabsat Matilda san napod no nagan tintay patangata ngay drama ita. Nga makablawa mampay da Agnes Gregoria Abad, Jovelyn Kimayong, Jonah Marie Dita San Nicolas Ilocos Norte, kane Miller Humake Dayaw. Kastiman ti kunanik Kabsat Matilda. Dirman ang biyanang, may saa ka relihiyosa, ket numabalin jak kayat nga dagbasol kada kami iti pamilyak. Iso nga amin na makita kabidot iti pada katao, dilawak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, awan madan. Impakat naman ti kinasarampiting dan. Pwah! Anya man tinasagap mo at chismisan, Matilda. Ha? Ni Feli aka anak ka? Masikog ka na. Anya? Kat adan samot nobyo na. Agkasar dan samot taon. Anya nga agkasar. Kaano awan kwarta di lalaki apang ikasar na ka ni Feli. Iso nga aglib-in da kanulatan. Boo! Agbasbasol na lang itikas dyan nga raramidin da. Kat anyat mabalin nga ay no talaga nga awan kwartada. Una, ngimbasol ti aglib-in asaan ang nagkasar. Sarampiting tumo na dyan aka anakak. Minansa. Takas dyan ti inana idibalasang pay. Tila pakirirelasyonan na iday. Alay ta ka manan. Agsasangamanon ti ibang bakam. Kaagpay suba. Imposible ani kabagis ko kaawan pulime agaranggan diyang. Bala, sa nabalay ta adamot mangitak dariti sikog na. Huray pay. Basta maditikas jay nga aramidon da. Basol tikas jay. Nakarubwat kayon, ante. Mapantayon. Nay, nagsapa ka mo. Tay, malala, sumrek ka pa'y silya. Tanay, jak pa'y nakapagpulbos. Ay, nagbayag kayo mat nga grub-rubwat. Aldawan. Mabiit laangan. Agpulbusak laang. Mapantan ka anakan. Ne, je bibliayo hanyo nga liplipatan. Aday jay bagkon. Mabalin ayamo ajak alaen day jay. Keimportante day jay iti papananta. Mayat nga rod no kasta, ante. Dinanang mo ngay. Apay, saan nga umay? Adda ka numat aramidon na. Ho, kas jay la kanayon jay inam. Tunggal adda Bible study, adda pambarna.
Makamumutin numapanto ijay impyerno. Uwan kanayon kumatlang nga palagipan isuda, pati ni tatang kandag di kakabsat ko. Kanayon ko isuda nga kaskasabaan, ngam kaslawan mo ti dengdeng ganda. Baybaya mo na di da kadenggan. Tao, ray ni Uncle mo, di ipang pangag dayjay. Kanayon ko nga awisa na sumurot kanya, ang di na kayat. Sana balik ka no, tamakimismisa mo't iti Domingo. Makaamuda na iti biyagda. Agkukuyog dan to nga mapan iti impyerno ata nasukir damat. Ay, wan kaya mante. Naamuan yung diyama ipapan ka ni Judilyn. Ay, saan pa ay? Anya day taaya? Katno adamanan ka barbaro nga boyfriend na. Aya! Ay, una yun dayjay babae. Agsusukat tinobyo na. Enton kwan, agsikog banayn. Uwan nga roda Kaslan, tumat ngamin mabisbisi na ni iti lalaki. No adag aram kanya na, aklunan na nga dagos. Awan pa'y palabsan na. Puli da mo ngamin ti sarampiteng. Hay, awan da gita at tao. Nangisit ti kararwada. Taawan pa'y umnaw nga aramid da. Agbas-basol da iti kasjay nga aramidon da. Nanang, adda kadwa kasi mangpet ni Pani. Naubyak. Ha? Naimbag nga orasyon, Nana. Di mo kunak alalaki ti pakirilasyonam. Sana padam babae, Janain. Ni Pani ti ay ayatek, Nanang. Sana ka makarik na iti ayat iti lalaki. Basta ni Pani lang ti loves ko. Ay, saan amabaleng? Kaya't mau tiagtuok itimper daw. Sinaam day ta babae. Kat si kamay Panay, sumapul ka iti lalaki apakirilasyonam. Saan ka tapadam babae? Ay, makiasawa kayo kiiday iti lalaki, tapno aganak kayaw. Mawatan da kami kumamit, Nanang. Ay, basta tsak kayat. Basaul ti aramidam. Agsina kayaw nukunak, agsina kayaw. Nukas tamot lang. Nasaysaya at lang agtalaw kami, Nanang. Anya, ay anak ko, di mo ko matagidak sa inti bagbagak. Tapara mo't iti pagsayaatan yu adwa. Diyak kayat nga agbasul kayaw. Basta pumanaw kami. Kasanda kami mutla mawatan, Nanang. Malalagarudain! Saan kayo nalapdan? Tadyak kayat ngagtalaw ka, anak ko. Lakay, intamaki Bible study. Si kalatan bakit, tanay, ada pa'y aramidag. Ay sibuga kiti bulak. Kastala ka na yun ayn! Tunggalawisin ka, ada ka na yun pambarmaw. Apay, di ka mabutang iti kastangar aramidam, Isu nga raw anay tao ka, tapno agdayaw ka, kani apaw. Makimismisa ak matiti Domingo. Sa bali pa'y dayjay may mayat mutlaeng no agiin nadal tayaw iti sasao ti apaw. Alay, si kalatan di mapan. Umayak tao no maminsan. Intun awan aramidag. Ha! Makamu ka. Basta awan to ti pababasulam. No madusa kanto iti kastangar aramidam. Kasano ang maisalakan ka, no kasta ka, magsisalakan nga rodan iti bagbaginan. Ha? Natangkan ti uluyaw. Ante, masikugmat gayamanan ni Insan Philly. Anya? Ay, nagbasit pa ilajay anak na masikugmanayin. Ay na, uwan ante. Kat amuyo, sa balimanan ti ama Jesse kugna. Anya? Tay sigud anobyo na ngay. Nagsinada ka nun. Anya? Ay unay mo't tindagita at tao. Nagtuturod ang agbasbasaw.
Ay, day tako nga minang, tadi da mapan makimisa. Tap no malawlawagan kumamot ti panunod da. Uwan nga rod Handa tayo lang nga tultuladen. Nga di uminggo nga makimisa tayo. Da tayo pa iti para kararag iti simbaan. Kan para basa iti Biblia. Dala-ala, di mo tultuladan dagita akakasinsin mo ama nagbasaw, kaanakan. Uwan na ante. Amok mati na saya at kanhaan. Iso nga hangkun tong arami dun ti kasjay. Managbasol dagi nga kakasinsin ko. Ipag-erma, mabalin abagbagaam ni Feli nga anak mo. Tanay, masikog man gaya main. Ay, wan nga roda ipag. Nagbiit mo nga roda nakabirok iti kasukatin mo na anubyo na. Ay kabagbagaam mo ngamin Bagbaga akmet nga madumulat ta ngamin tagaram kang kwana. Kat masulisog mo no kwa. Ay, awan na ano kas jay akanayon ti aramid na. Saan ama isalakan? Kahit nakasarita mo ti baro anobyo na. Ibagam, ta ikasarnan ti anak mo. Ay, agurnong dan sa kanupay ipag. Tawang pa'y makwarta jay lalaki. Kahit aglib indamanan. Kapilitan ng aipag. Ay sos, awanen napaklan launa yun naman nagbasol ni Feli no kastalaang. Kabsat ko ti ama ti anak mo. Iso nga adam mo siguro karbang ak ama kibiyang. Ta awang ka nga rudan day di kabsat ko amang bagbaga iti anak na. Ay, Di mo ipalubos nga aglib inda. Ibagam taag kasarda pa'y nga umuna, sada agdun na. awan mo maramidak ipag. Ha? Konsentitor ka mo nga ina. Ipalubos mo latan nga agbasol jay anak mo. Di kaila mabutang iti kastangar aramidon yaw. Ni, si kamat gayam ti masabat ko Edmund. Papanam. Di talang silya. Si Kangay, papanam. Ay, idtaman balay je padak nga religyosa. Ada Bible study mi ang amin. Ay, kasta ya. Mayat nga rod Ilaklak aman na kami silya niya. Umaya ka kay di Awisan ka man kay di Edmund. Mayat dayjay. Tapakaisa la kanam. Mailiklik kay ti basol. Sige, inton maminsan ton. Tadapay ngamin papanak. Papanamanan aya. Ni, sabong samat datay mo nga nabalkot iti papel. Ha? Aywan, isagot ko man. Ni, pangisagutam ita nga Edmund. Secret. Sabong parakin ka, Erma. Ay na, kababain. Bakbakitan akon. Ngamsagutan nakpaylay ti sabong. Anya ko matidakas na kat pakaragsakak nga rudmat. Oh, awatam kat din. Ay kat, agyaman nak nga ruda Edmond. Hagam sayang daytoy asabong. Malaylay tumula ang daytoy no bumayag. Naggastos ka paylang. Numaminsan, numangisagot ka manan iti sabong. Mabalin na daytay maimulalangan. Tapnusan na sayang Edmond. Tay addaramot na. Ha? Ay, wala niya. Sige. At least, imbagam. Amok to no, sumarunaw. Okay. Kasanungay. Aklunan na ka din, Erma. Ay, kababain samit. Ang mga nuan niya ti sawan ti tao. Bakit akon nga makinobyo akpay laang? Anya ko matibibiyang da. Saan mo't nga isudat agin nayat? Datamot. Iso nga aklunan na kaon. Amok nga damot panagayat mo kanyak. Marik-riknak na ita. Ay, aklunak Edmond. Nabayagan nga dariknakken ka. Nga mabainak lamang aklon. Ta saan tamot nga agbagay. Bakbaketak ngamsi ka. Manulaang mo't atawan ti bait ta. Sa nga pulo laang mo't atawan. Okay lang na ita. Alan, aklunan na kaon ta agdeng natan kas agasawa. Ay, mala. Sige nga roden
Wanan. I love you too, Edmond. Huwag yaman ak, Irma. Ala, ante! Jay ipag mo! Sumarampit yangan! Apay aya, Celia. Kat no nagpaaram gayam ka ni Edmond, kat isuda ka nun. Anya! Ay, yung kabagbagaan. Lapdam kit ditan eh. Asawa day jay, kapsat mo day jay, di ba? Kan ada asawa ni Edmond, nagsinadalaang. Basula tararami denda. Ay, lakit di Ay, naglokaon. Impakat naman ti kinaampang nan. Mangibabain day jay nga ipagkaw. Bagbagam isuda ante. Pag sinamkit di. Apay aya at tila pakibibiyang ang Matilda. Di ka baybayan ida, ta biyag damit da ita. Asawa day di kapsat ko ni Irma. Isaw nga adakar bengak amang bagbagaken ko ana. Bakbakitan ang makinubnubyaw. Kat balo matang. Uwin ngam adasawa ni Edmond. Nagsinadalaang. Angam nagkasarda itiim mo na nga asawa na. Saan asika timang pakpakan kadakwada? Iso adi ka makibibiyang iti dayta. Anyat serbek a religyosa. No jak ipakat ti amok maipapan iti sasao ti apo. Basaul ti aramidon da. Iso amasapol ngagsinada. Bakbakat anda dyan nga ante Irma. Nga makiboyfriend pa lang. Hanaan mo nga katawaan tayo tiliklikod-dan na ante. Ay, win nga rod Ay, no siyak siguro ti mabalaw. Ay, mabain ako na makiboyfriend. Talaga ti mawid jay anak na kinkuha na nga ampang. Kita jay anak na. Dua nga inauna jay anak na. Ta, agduma dagiti amhada. Uwan nga ruda Kadda jay mat nga Edmond, han nga agpampanunot. Imbis nga jay padak ko mga ubing taraman na, ngamhaan mat. Ay, no makiinayat ka, Celia. Pilyum to tay talaga abaraw. Di awan sabit na, ken awan bisyo na. Ay, uwan ante. Amok, dagita nga bambanag. Anya serbek nga relihiyosan no hangko nga ipakat. Piliak nga permi ati pakiasawaak. Han nga kumkomporme ta. Kat numabalin, di padak nga relihiyos ati pakirelasyonak ante. Tapno agpada kami nga maisalakan. Kat mapang kami to iji langit. Ala, Huston Irma. Di mon ikaskasot yan yaman namang mangag mo. Tapno saan nga agsakit ti barukong mo. Nagsakit lang kami na panunutan. Api akas jay dagijatat tao. No asino pa'y dagiti dinuminggong agmisa. Kan dagiti tattao amangas kasaba. Isuda mo timang lalais kamangkat kataway tiliklikod-ak. Damat lang na Matilda kan jay kaanakan na asilya timang dildilaw iti relasyon ta. Sanda kaya ti relasyon ta, Edmond? Saan nga isudat yagbali na tubang iti inayat ta, Irma? Do kasapulan apumanaw ta ditoy, aramidin ta. Tapno mayadayuta kadag iti toksik at tao. Sige, umanugo ta, iti day ta singasing mo, Edmond. Pimanaw mo't kaya man, da Irma kan Edmond dito'y lugar tayo. Oray sa dino pa iti papapananda. Di dan tumaitarayan ti basol da. Basol ti aramidon da. Wen, basol no basol. Ang awan karbe nga mamang lais kadakwada. Kan no agistorya kayo kaniselya, kat katawaan nyo ida. Nangalaan nyo nga iti karbengan nyo amang katawa iti padayo ataaw. Kat amin tayo mo't kat managbasaw. Andaya na santuan ataaw. Adda, da kami ang managsimba day ta. Di mo maibaga ti kasta. Tauray dinuminggo kang agsimba, kan agiwarwaragawag ka pa iti sasao ti apaw, ang kastamot ti ugalay. Kasanaw, apat yan na kadag ti awi sa matataaw,
No kastamot ti makit-kita na nga ugalay. Amok isakit mo ni Irma, talimod nga minakras mo. Na, kita ti kasta pa nagpampanunot mo. Umno ayad lang ita nga ibagbagam. Papay, kasta ti religyosa, kandi mo kadngan ti pada mataaw. Di ka kundi dilaw iti madaingar aramidon ti sabali a tao. Tamis munto pa'y nga anak mo, kat adda kalimlibin na apada na mutla a babae. Nalipatam, tumboy di anak mo. Kundi dilaw kay ti bindot ti sabalay. Ngamjay anak ta, di mo mat nga rod mabagbagaan. Basol mutla ti aramidon na sanaya. Makidenden na iti pada na mutla a babae. Lakay. Di ka makasaaw, tamapaiswan ka. So kita masay. Di ka una, ita kababain ti kastangar aramida. Imbes adilawam, uno oyawam ti aramin ti sabali at tao. Ikararagam kit di Tatipod na nga anak ti Diyos. Saan anauyaw, kun saan atismusa. Awanan na nang sininaan na kun ni Pani. Ay nasaya at kidiya. Tapno mailisi kayaw iti basaw. Jak ka ba alandig may sana nang. Jak na iruam ngawan kadkadwa na. Ada kami makanitatang mau akad kadwam. Nobya ti ka sa pulak na nang. Nobya! Iso masapul ngagsapul akadagos iti kasukat ni Pani. Anya! Asino ta kadwam asimang pa dyanin. Nobyak na nang. Ni Eloisa. Naimbag nga oras mo, nana. Janain, saan man natila irabrabak mo, Amok amang rabrabak kalaang. Pudno ti ibagbagak, nanang. Nobyak ni Eloisa. Agnaedan dito'y balay. Taag din na kamin. Sapay la ko ma. Tamaaklunak ngagbalin na manugang, nana. Ay. Agtal na ka. Ay, agpada tabakait. Iso adinak man awagan iti nana. Ikait, nubyok nga rudan to'y anak mau. O di nana kunakun ka. Unaw, nanang paiki di kumaa. Ay, saan? Jak maaklawn. Agsina kayaw. Jak kayat tiar aramiden yaw. Nulapdan yu tinayat mi. Agtalaw kami langin. Ay, saan na? Sino nga iti katulungan mi kun ni tatang mo? No panawan da kami anak kaw. No kasta nga rod, di daklapdan iti kayat kong aramidan, nanang. Ante, tulungan dak ko ilamang dak. Nay. Hapayaan, Celia. Intarayak di asawa ni Brother Rosito. Dan natiliwan da kami nga naturog iji balay. Anya, hapay, adaya relasyon yaw kun ni Brother Rosito. Kwa, uwan nga rod. Na-develop nga mentirek na mitaka na yon kami nga agkuyog. Anya! Katkasla ko na di asawa ni Rosito nga agdarom. Anya nga darami da kanti. Tulungan dak Kumustan jay kaso da Celia kan na jay Rositaw? Ay, kas jay lakay. Nagsasarita dahi jay barangay. Naimbag ta saan pinatuloy jay babae ti darum na kontra kadakwada. Okay. Anyat makunamit na itama, Matilda. Makunak nga? Anya kumangay? Jay ka anakam analaing agdilaw. Isumot gayam tada aramid na. Ay, manyangay. Tao laeng mo't nga agbasaw lakay. Dahil tangarun kay,
Amin tayaw, agbasaul. Awan na santuan. Iso ano adda makabasaul. Di mo katawaan wano tagtagibasitan. Tas ana nasaya at tikasta. Ay, uwain, lakay. Namiris kung day tabidot ko. Pudno unay dayta, anak ko nam. Imbes adilawan, wano katawaan tayaw dagiti agbasbasaul. Ikararagan tayo kit di ida, lakay. Husto amin ngay bagat asawak iso manipod idin, inijakon timang dilaw, wano manguy-uyaw iti maliti padak a tao. Agpatinggala nga ruditan, ti kapadasak, ti gaya munok kabsat mo, Matilda. Alaga gayam ditan ti nagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Ni Apo Diyos ni Mang Tarabay kanang bendisyon iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Naimbag nga oras yung manan gagayam, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikab sat LV, san na pudno nagan tintay patangatang ang mga ganyo drama ita. Nga makablawa man pa ni Victor Mercolio, dita Riyadh, Saudi Arabia, at taga Jacinto Victoria Tarlac. Ni Mayan Jaravata, dita Northern Cotabato, Joji Cruz, dita Singapore, at taga Pangasinan. Kasimanti ko na ni Kabsat LV. Dear Manang Biyanang, nasapa ka naulila isa pimanawak iti lugar mi, tap nagsapul iti trabaho iti syudad. Ada ka trabahwak kat nagbalin mata nagayam ko, kan kadwak pa iti boarding house ko. May papan kada kami iti gayam ko ti pagtarayan to'y kapadasak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Juna, kano nga tanga itad ni Madam ti sweldo tayo? Dayta ti jak ammo, friend. Panagsusweldo, idi kalman ngam. Awan mo tinted na. Kanayon langan nga mala daw ti sweldo tayo. Ika, tanusan talata at yaguray. Itid nan tumula siguro. Ay, kas ano nga rudan nga jay, date me, no kasta lang. Sapay na ibus ti kwarta kon. Kano laang iti nag-break kayo iti nobyom, friend? Itadamanan baro ang nobyom? Kat siyempre ada nga rod reserba nga ako nada. Ay! Apay, iso na lang ayate ada reserba na. Urasyak mata. Ay, un gayam, kumusta kayo matan nga ka ni Philip? Hey, nasaya at laktamot Sagpaminsan laangan amapan iti inumana pagtrabahuan ta. Kat inaklon mon. Saan pa'y? Pagpanunutak pa'y man anaimbag. Ada pa'y ngamin ni Carlo. Agdat-daton mo't laang dayjay kanya. Ni Carlo nga katrabahuan tayo. Wen, jak nga rod amuno, asino kadakwada ti pilya. Ay na, sa wakas, nakasweldo tayo matlaangan. O di, matuloy yun, ti date yo. Ay, katuwan Apay, kapoy. Ay, anya nga oras, ti panagawid mo. Agsapanton Ay, pagturugam nga ron. Iti boarding house jay kadit ko. Awan ka nung amin kadwa na ijay ta nagawidan ni Adiyang na. Ay, no kasta nga road, paumayok to ni Philip dito boarding house ta. No, okay lang kin ka Sige lang. Awan mat problema no maipapan iti data nga banag. Kita lang dyan ta baka no makita di bakat nga landlady tayo kat ay. Adumanan nga ibagbaganan. Mangibabaen tumanan. Nakitak ti lalaki anang sukon iti best friend mo itay Jonah. Asino da itchay? Ay, nana. Di mo ibaga nobyo man ni Elvi da itchay.
Ay, saan mo't siguro adakas no makirelasyon manen, nana. Single mo't tigayom ko? Anya? Babae kayo ngam kastakit din. Agsisinukat ti magsuksukon kada kayo. No daddo ba, agsisinukat pa iti umayin yo iti boarding house yo. Tinapatag akit, agbaybayad kami iti abang minana. Concern naklaan kada kayo iti gayim mo. Mawanti rumba nga pagdanagan nyo, taam mo mi ti aramidon minana. Ay! Narigat ti mailawlawan, basag. Nay, simangput ka mo, gaya mon Elve. Uwan, nasa pa nga nag-awid ta baka makita nakman ng jilandli dita. Apa nga agsapati pa nag-awid mo, kunanan tumanan. Nagtuktok nga rod idirabi Salsaludsudin na, no asino, dyan ang sukon kan ka. Talaga matdata nga bakat nga. Anya ko matibibiyang na ngay. Saan mat ngay sunatimang pakpakan kanya ta, di ba? Wan, amo pa'y man mo't iti day tabak. Sapay nakapigpig sa tiniwat na. Saan mat ngamin nga nalakatag sa iti boarding house? Ay kaganos talatan Naimbag dito ita libre ti danom ken asideg pa'y ti pagtrab-trabahuan ta. Sa bagay matkiti Ay, ni Philip ngay. Ay, nagawi dun nasapa mo't arimwar. Kat, kumusta mo't ti date yo? Mayat lata, friend. Hang kami nga ng restaurant. Nag-take out kami lang ang itikinan medyo boarding house na. Ay maturog ka nga ro dun Madlaw na puyat ka. Kaya dapay trabaho tayo ton rabi Anyat mapaspasamakin ka, Elve. Itay pa'y ang makadkadlawa. Kasla saan ka nga okay. Ay, maulawak nga, Rod. Apa yan? Hang kumana mo. Ay, mabitlaan. Takasaritak ti bosta. Ibagakin ko ti kasasaad mo. No babali nakatagawid ako kumapay. Talaga nga hangkon nga kaya ti bagik. Ay, uwan. Isu ti ibagakin ko Di bali taman manulaang mo ti customer tayo ita. Ala, panawan ka pa ta kasaritak ni boss, wan. No kasta, masikog ka, LV? Ang kupulos nga impagarup nga agbungat napasama kada kami ti dayjay nga lalaki. Ay, una yun nagasat ta. Ni, anyat kahit mo nga sawan, hamoy baga nga masikog kamat. Kasta nga rod, friend. Imbaga ka ni Philip, idi na palaba sa lawas. Di namat makaklunti si Kuko. Ay, no kasta, agpadata nga rod. Oray ni Fred, awanan bibiyang na kanyak. Linukunak na dyan nga lalaki. Ti ko na nakabsat na ti kadwa na iti dyan nga boarding house. Ngamahan matgayam. Nubya na matgayam dayjay. Anya? Kasano ngayon ti trabaho ta? Numamuan dati kastoy nga kasasaad ta. Sigurado nga papanawan data. Ay, mailay mo tapay. Agtrabaho tapay iti uray manuabulan, friend. Nasken nga agurnong ta. Tapno adda pangrugyan ta. Agsarita tapay man, LV. Ha? Apay ayan na naingga? Idi pa'y napalabas sa bulan amakadlawak. Ha? Masikog kayo kadi itigayem mo. Nana. Ibagam ti pudno kanyak. Madlaw ngamin na dumakdakkel ti tiyanyo adwa. Tangiwat yung mata. Nagpigsa. Kababain kadagiti lumabas nga tataw. Ngam, agpaisaw masikog kayo. Wan nana. Ay na. Dahitan ti bagbagak ka na kayo. Oh, anya ngay ita. Nailawan kayon. Kat, ayan ngay, dagiti nakasikog ka na kayo. Awanan. Awan ti sir bidagi dya nga tattao. Anya? Ay, sana mabalinti kasta
Kasi kayo, no di da kayo tulungan. Ay, awan maramidan, men. Nagpukawan nga kaslasok na gijay nga tattao. Awatan milatan ati kastoy nga gasgasat me. Ay, nagrigatin ay ati kastoy, friend. Naku nampay. Imbag atahan nga dakkel ti binayadan tayo di ospital idinag-anak ta. Wen, narigat latagayam no awan ti kadwa, friend. No awan maibaon. Uray na dagsen na trabaho, kapilitan nga ramidon ta. Kat ano santan Anya nga rod ngay. Ay awan ng tiplanom nga agawid ijay lugaryo. Jak kayatan tagsubli ijay. Tawam mo lasang putak ijay. Taam mo ta broken family kami. Kahit si kangay. Uray siya ka? Awan mat lang ti sang patak ijay. Ta nabayag matan nga natay dagiti dadakkel ko. Awan mat kakabsat ko. Isong nga ituya kun. Ay, no saan ta nagtrabaho iti dayjay nga inuman. Saan siguro akas iti nagbanagan ta. No siya kakot, hanakon nga agsubli iti dadya nga inuman. Kan hanak matlangan nga makirelasyon. Anya? Narigat ti mailawaan manan. Guston jay na minsan nga nailawaan ta. Hantan nga nayunan. Sa bagay, friend, husto ka. Narigat tagsapol iti lalaki a responsable. Iti kastoy nga sitwasyon tatadta ay na. Talaga nga marigatan ta, iso nga agtulagtan niya. Hantan nga makirelasyon kahit kailan. Agpapadamat lang dagita nga lalaki. Madamot kit di puntom. Narigat ti makatumpong manen iti irresponsable. Di bali takanayon mo't nga agkadkadwata. Wen hanta nga kasapulan ti lalaki ti biyagtan niya. Nangyaga kit tinola, nakong. Ay na, agyaman kam unay nana. Nakaturog pa'y mo't gayam dagiti anak yo. Uwan nana, uray ni LV nakaturog pa'y ta napuyat idi rabii. Ada ka di pa'y bagasyo. Ada pa'y mo't nana. Ni bagayo laeng kanyak no kasapulan nyo titulong ko. Ada aklaeng ditoy. Pagyamanan mi unay nana. Uray no kanayon kayo asung batan idi kat nasaya at kayo latta kada kami itigayam ko. Uray natangken ti ulo mi adwa kat di na kam pinapanaw. Basta di yun ulitin ti kamaliyo. Nana, kun saan kami mutlaengen nga agtrabaho iti dayjay nga inuman. Awen mangkita kayo laengen iti daduma a pagkwartaan nyo. Mabalin nyo ti aglako iti makmakan dita sangwanan. Awen no saan ipadas yumet ti ag-online selling. At least, makaduwayo pa'y dagiti anak yo. At iti bingay mo iti napaglakwan ta pren. Uy! Juna, asino jay lalaki nga kasarsaritam tadtay? Dayjay ka di? Ni Jacob dayjay. Agararam kanyam. Nobyok kit din pren. Anya, kano pa'y? Apay nga han may bagbaga nga dagayaman agararam kanyam kat inaklon mo pa yan. Ay, kunak ano nadlaw mo? Unay kamatan? Di ba nagtulagan ta nga awan ti makirelasyon? Kabalan ta matiyagbiag nga uray awan lalaki. Kasanon ngay? Amang anuhan nga mapagtalkan man ang dadya nga tao. Ala, nasaya at atao ni Jacob. Saan akas kadagiti lalaki ana amuta idi? Ay kanuan gayam. No malpas ti balay nga ipatpatakder na. Ijay kaminto nga agnaed. Panawan na kami ito yan.
Ay, kwa, pren. Mariknak ngamin desidido ni Jacob ang mangikalay sa kanya. Unay matan, han nga kasta tinagtulagan ta edi. Pren, di na kumaguraan, Ta sino nga iti hanga gumura no kasta nga try duranak. Han mo nga tinungpal titulagan ta. Nagasat kalaunay tanaam-amom ni Jacob, Jonah. Un nga rod nana. Agsingsingput kan ha. O nagasat ka, tada lalaki anang seryoso kan ka. Un nana, kan agyaman nakadagiti tulong yung akada kami, kabayatan ti kaadami ditoy. Nawan na nyaman na. Di mo lipatan ti sumarungkar ditoy no saan ka abisi, Uwi na, di kay madanagan. Niningay LV. Anyamot nga iti plano na. Ag naadalat ta dito'y taawan mo't daduma apapananda na. Kinapudno na. Nasakit, tinakam jay gayim ko kanyak. Oh, apay kan Gapo, tan nakirelasyonak manen. Nagtulagan mi nga min idi nga awanan ti makirelasyon ang naamamukmut nga rod ni Jacob nana. Aniya? Alala. Patsyak, maawatan na kan tumatlaang jay gayam mo, John. Di mo kumagurguraan jay gayam mo, nakong. Asino matehan nga gumurangay? Kasdya mate naramid nan. Agbalin kakit di ko maanaragsak para ken kuana. Di ka madanagan. Kas ken kuana, maamamom tumet ti lalaki para ken ka. Ay, wen gayam, mabalin nga ibatiak ti anak ko kanya yo, nana. Apay, sa dino ti bapanam. Agbiro kak kumaiti pag-ubraak. Sige. Siyak ti makaamo iti anak mo. Ket saysaya atem ti agsapol iti disente at trabaho. Iti kasta, maited mo dagiti masapsapol ti anak mo. LV, anya dyan nadamag ko. Inuman mo't gayam manan ti pagtrabahoam. No choice nga rod, nana. Kita ata amang ano mailawan ka manan. Ay na, hanto nga mapasamak data. Sigurado am laeng. Hang kayo kadi nga madanagan. Araramidak man ti amin, tapno ayatan nak na dyan nga tidi. Tapno ikasarnak mat. Tedi? Uwan ni tidi. So kay may itiinuman nga pag-ububraak. Agpaparamakan niya nang hanakit din nga panpansinan. An nga makarek na. Iso nga aramidak man ti amin nga kabalak. No kailangan nga gintutumbuyak. Tapno agbalin kami nga close. Aramidak. Iawit konta ito da dyan nga tidi. Pangaasim. Pilyum na imbag ti lalaki apakiinayatam. Nangrura kat adan anak mo. Tanyat pa nagkitayo kanyak. Diyak amo tagpili. Inuman manen tinagamamuan yo. Di mo amo ti husto a kinatao na. Diyak kaya ta mailawan ka manen. Di ka agdardarasudos balasang ko. Uwin, nana. Good. Matuloy ka di matlang ti plano tayong agsyat, Teddy. Wen, iti boarding house ko langan. Sige nga, Rod. Siyak ti makamoy ti arak nga inuman tayo niya, pare. Sakto mati makamoy iti pulutan. Agtek sakto kanya kalpasan ti trabaho niya. Wana, orayak di text mo. Ayabag to dagiti gagayam ko, tapno adda kadwatang agsyat. Dato ti ginatang ko nga arak, pare. Upat nga buti. Nagadon. Kat kunak manumay dagi jay kagayam mo nga kunam. Sana sigurado na makaumay na. Di naman replyan ti text ko. No, handang umay di dua talangan nga agsyat niya. Ay ka wana. Apay ka apaw ni. Kat anya nga ti ginatang mo nga pulutan, pare. Nagluto ak iti adobo. Sige nga ron. Irwar mo taro, gian takit din ti agsyat. Panguro-urayan ta kadagi jay kakaduwata niya. LV, madlaw ana hangover ka.
Wala na ta, nag-shot kami ka ni Teddy. Sigurado ka, abaro pa'y dayjay alalaki. Uwan nga rod, single ni Teddy. No, agbong at tinapasamak itinagbaatan, medi mayat manan. Sigurado nga ikasarnak to. Ikamat ko ati bagik kanyan, ano agsikugak. Ta ipakitak man ka ni Juna, nga hanlang nga iso na ti ikasarda. Oray siyak mat, Ne. Palagipan ka manen LV. No anyaman tinagkamaliyam idi, di mun ulitin. Kasano, no itarayan da ka manen. Nariga ti mailawan manen, balasang ko. Teddy, atay bagak kanyam. Anya dayta? Ibaga mo, tada pa'y papanakin ton madamdama. Masikugak. Anya? Nagbunga tinapasamak ka data idi napalabas nga bulan. Ay, pangaasim man, LV. Di nakangawin iti kasta. Hanak nga gang angaw. Ibagbagak tagpaiso. No ang kang amamate, ada pa manaknak ko. Nailaw ang talaang iti day di arami. Tagpanata na bartag. Ngam saan ka nga ayatan? Urayan niya taramidak talaga nga hanak kayat. Hanak nga ayatan. Hanak nga ikalaysa nga uray masikugakon. Sana kaskan ka ti babae a type ko. Kan may saka atumboy, saan ka di? Ay, kwa. Hanak ka di nga tumboy. Kun kunak lang dayjay. Pudpud no nga babae ak. Basta saan ka nga ayatan, LV? Apayad da ka di parikot mo, LV. Di ka agro nga, ang mga numariing ti anak mo. Habay, anyat na pasama kaya. Talaga nga awan namakit na dyan nga Teddy. No di nakakayat ti may sa alalaki, di mo ipilit ti bagim. Kasano nga ron nga iti si Coco. No kasta, masikog ka manan. Uwan nga ron nana. In black nakpa yan ni Teddy. Nag-alis matlang iti boarding house na. Day tanti bagbagakken ka. Kaasi ka man nga roden balasang ko. Awan ka di ti trabaho ita, LV? Ay, agla ko aklangan iti merienda, nana. Nasaysaya at pay. Tapno mailiklik kamot laeng iti pakaisag makam. Ay, jakman amo no apay nga kasto tigas at kanyak. Ish. Agpanunot ka nga minanaimbag, sakbay nga aramidem ti may sabanag. Narigat ti mailawan kunak nga ruden. Sikan tumutlaeng ti nakakaasi iti udi na. No dim ngagak kumakanya yu idi. Talaga maudi ti babawi. Ang manyangay nga rod. Agsingsingpot kakit di. Dumteng tulat at lalaki ang maikari para ken ka. Iti kasto nga sitwasyon ko, ada nga tapay mang ayat kanyak. Nga oray may saak nga disgrasyada, nana. Anya tigatangan niyo, manong. Sa anak agumatang. Umayak lang makiistoryakan ka. Ha? Hindi pa makikita ka. Mabain at makisaritakin ka. Taamangan ko nakno di naktumat lang pansinay. Ay, kastaya. Sa gayam ni Selmo, may saak abalaw kan pensyonado. Awan nobiyak. Ha? Mabalin ka day, di makisiningad kan ka adeng. Akat. Una. Mabalin lad ta, manong. Pasaray inal daw metin sa sarsarong karan nakadayjaya Selmo. Ay, ang kuman nga amoy ti dayjay nga tao. Papansin launay. Panagkunaket kurso na danaka. Ay, awanan oras ko iti kakasta nga banag, nana. Nakong nasaya at atao ni Selmo.
Hanan nga lalaki ti priority tad ta. Ag urno nga kit di para iti panagpas nga ko. Nakiitak nga inikan na ka iti chocolate, idi na minsan. Ay, wala, kay nan kaon. Ngam, han nga gaputa kay nan ko ka-type ko matanan. Ay, si kakit dimot na kong. Anya tamom nga ay, ang mga no ni Selmo gaya, mo na talaga ti parakan ka. Sabong parakin ka. Uy, kumkumpor may matante itad mo kanyak. Gapo, napatid ka kanya. Ha? Imposible, no di mo madlaw nga anda pa naggustokan ka. Nga, uray kasto ti kasasaad ko. Okay lang mo't kanya. Awan parikaw. Maaklunak nga uray adan anak ko, kat masikugak pa yan manan. Uwan Kastamot no ay ayatem ti may sa tao. Maaklon mo amin. Sapay awan pa'y planok nga makirelasyon manan tadta. Mauray nak nga ta. No aklunan nak, awan to ti pagbabawyam. Nakasagana ak amang ikalay sa akin ka. Kalay sa nga dagdagos. Isuntumot lang ti pagturungan na. No kasta, aklunan na kaon? Uwan ata nakapas nga yakon. Uy, agyaman ak. Di kanto agbabaway ang nangaklon kanya. Sigurado ka Wen, di kanto marigatan. Tatulungan ka amang padakkel kadagiti anak mo. Kat apaman amal pasti kasarta. Agnaid kayo ni Jibalay kaw. Ibilang kaw kaspudlo nga anak dagiti dua nga anak mo, Ilbay. Promise ko na itakin ka. Aklunak nga ididamo talagang awan na pulos panagayat ko ken ni Selmo. Napilitan akla nakikalay sa kenkwana takayat ko lang nga adamang tulong kada kami nga agiina. Nga ang bayat ti panaglabas tal daw, iniinot matla na sursurok nga inayat ti asawak, ta nakasingsing unay kada kami nga agiina. Ba nagapagyamyamanak, ta nakatumpong akiti lalaki anang itakdar kanya. Kaya tita upatan dagiti anak ko ta damat duwang anak mi ken ni Selmo. Alakastan, tugayam mo, LV. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, ti may sa kapadasan, ti may sa kabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.